ya say ni je mama part no ho nsensem ana ewo pono so a bibia ba no betwe bi no wa mama wa papa fan attention TV so na nsem e ka yensa ene my two a so ye juma anaso ye juma ewo Adom TV and Adom FM na we anono so abe video ade abata bontina chiri mu say ye ka so kokko de kokko no na kokko fi so ntimi enkoye aboajamma aboajamwa enso so ya aboajamwa ntimi koye aboakrama so de no asa anote na ebusunyafo ne abrante ya babontia be chiri nso ne de say man evangelist ama pass na se na Agradaa pandia onimnete se form eni bafan enunti mama Agradaa na mama part se okase osambe ko nenchi akoye na Agradaa dia ende ono pande onji ho echi efi se onimne mama part etimi ye papa abrante no akasa bebu yenko nenkutie no embassy na monyini onzo no apa mu akase o kwakofa edin Agradaa no ono apa mu kan patience with us washe waso okofa edin Agradaa no okaso okofa anya no kre eda so wono so dada na me ka we amwate asese na mansha nya komedase me ka we amwate asese Agradaa na Agradaa akonfo na Agradaa woni aduro bia motokura no woni bi anu bunkrofo me na ka chiro because ye kokoje nkrofo sika ma no oya we me catch us Agradaa woni me na me so me nimu no Agradaa woni me na me nimu no ni mi sa Agradaa say me ya me mpe obi past history I dey be kan ho asem obi past history because obi awo the history but ono sha say no kan wachi but ba ko pa meka maybe say won kokko no Agradaa won kokko no aye part won kokko no ne din ben na ye defre no ne ba ne say na say di no nyae ye fa no ntwere won e de fa no nto ne ye mra bi oni men kanche Ghana for say so Agradaa no sa akofa no enye bibi no woka so sa akofa ekura ne dada Agradaa kwakọ Sika Gari biu mo ha mo beti Agradaa me say Agradaa be kwakọ Sika Gari ni biu mo de mo ha mo beti kwa brabo achi ya do say okay mama be kin kan de ndiama obesa kwakọ Sika Gari ni biu eno de no two ways about that because ono ba be kina radio so and as Facebook me kan say no say ye ya bobra Agradaa timi catch Ghana for so abobra ni in case ye ka so obi abobra ne ne wen se wo bu obi nye sika no eno ne abobra na ampa obi a okon fa so nye ne sika meti ase timi wo wan cd mpa ebi na ni mako am fa so eye but Agradaa de no wada na di pefe se obu nkrofo ana na obu nkrofo eno di nya sa sika no no be gina ho na mabobra e fa no ntwere ho yenche Ghana for say Agradaa be san kofa ni Sika Gari no wo ha mo beti man kan che Ghana for say wo she ni so called asori na se no man kan che Ghana for say enkrofo na ba ho na enkrofo a eye na dwuma yefo ni woni mo mo ne na o mo musika what you say echi wo be kan che Ghana for say ono de oba obeye wado donation na be so na afi ni title no wo a woni bi no de sai sika na ma ho eye ne ye tie a ye be kan ye ne ma no edutu mi ka koka sa asem se wo a obeba ho no o de ne tight be ma oboa eye nkrofo a watom omo musika ko se be say Ghana awon kire wo nto bia bibi uko a 50 Ghana no age it is clear odane na no sa so ne tight no de man nkrofo no afi de otie bi o se wo so wa obeba so do bia no person wo ye member register 300 Ghana motie they say in trance wo ye mu bi Agradaa in court wadi ewu meka so wadi ewu anya so kotwetu na meka wasem but wo bunkrofo what you say na no nkrofo bi so mbe demonstration etia na menim ne kokosie I wish say me say Ghana for ebia na obi agya life aman intia but yen kan che party say Sika Gari no be san ko o pese ayese Ghana MPP for am person ko IMF omo tete ho yebeko yenko enti Adom ko ebi na Agradaa person ye no meko konfufie me moye me sa na mo be ya ene mesa kokra mesa ko makonfufie ho oboa
aha no ekomode no me ka se komode na ne no chese oni sika de wa hold bi pa Agradaa wo sika for now because we bu nkrofo dodo into sika o sika pa na me fa we ntwam mate se so ba bebie ni so called asore no na boso fie foforo na wasi no oba bebie ano na gospel musicians mo de modwuma na mo you are doing business, but I'll be very disappointed in the gospel musician obedi sika echi na akogina asore dem ho na konfufie ho say okakọ perform because of money. Say we a gospel musician me nka so kwaji usika to means you kwan nemo no gospel musician wagidi an obekọ Agradaa ho akọ konfufie am bia konfodana no eti se ne wan do se akonfosem no enti se nkrofo nam woso na so mo kwa Agradaa ho na ebu ni biewa eye gospel musician no ya se nkrofo mo kodi men's gold achi ekọ endorse men's gold mi ebu nkrofo se bi ne ABC na me ni se asofo mpani for me sofo pani Pentecost sofo pani papa me nyini so obekompo me kwa de me nyini so obeko me nka wa asemansa enti womo ko Agradaa ho mo ye gospel musician say invite am kwakọ trodum of course you Sika na kwakọ permit ase but so anwi ni pa ho anwi nyame ho na ukoko endorse akonfofie fufuro na yebebia no na se ebu nkrofo a nyame bebisa papa ye kasa Agradaa ansakra mo be ka che Ghana for say Ghana for ka che my tutor no penasem na ono na nyame na afre no na nyame fre obi a no asesa ne hwan na enyonya nyini pa na bejeje na hwan na nganyeje yesi enyeje kwa yi aten ye hu usuba be hu ze wonye ye hu usuba ya ye hu ze wonye na go fimi da se Douglas amwa Douglas me to nka che pa o Douglas me ka express bi na de ma me no wow ya me shao me to nka che papa I am on na asema some years back or brand me space a camera space na camera for investigations. There's nothing serious in the country Ghana. This woman should have been in jail already. Yes. Oh, Krobi so anke so kokum. Ene yeso so no so sa, ani yaso so no so sa. Abepem sabri na Ghana fo bi nya o madwen se. Wo mo ebetu Ghana fofo. Me say, oh yes, asori ni gospel musician na wo ko ne akonfufie no be bia no inauguration of the shrine no mokobia. You have endorsed the shrine. Say you mu Ghana for. Archimedes, Michael Dennis, Oziminia Mike. Say my name too, my body. So for Mike Benny, Senior Pastor Mike Benny, the Apostles Continuation Church. Kabenya. So for Penny Michel. Ye trans din my Agradaa be bunkrofo. Me catch you na say. Agradaa yemu biye nimu no so nimi yen. Me nimu no. I am mpeni pass kire. Cause we nipa bia o na chance. Ya me mpeni pass kire. Nti wafo onam apo kwanso, sisie kwanso, obu nkrofo. Na ono timi gina ho ka kire ne ho se me mabobra. Mon share page no we mon share page na ma no ye kan sam ketwa bi ensam no de ana doors but e duro ne bra na ya ba be kan wasem me say Sika Gari no Agradaa be san akobio o tete ho tete ne Ghana na ye pese ko IMF ne be ko yenko o de tese waters o krum ha mo beti me say mo krum ha ya mo beti Adom chia kabina boachi yadom o say the law is not working me na sheda nya adwuma mo share page in my patients either share page in mine. Also the church process is too long for her. As already had the one to me, the church process is too long for her worship, praises, counseling, etc. And she is not used to the church system too. That woman never repented. Well, as I cry, but my too. Can the police arrest? Can police arrest or investigate her? So they say no, the issue no, I be
Only just blessing issue no cramantini kusi as a joyce the acheno said you emi mejuwa mentiase. Say police in Chinwa, we are voicing out for our voice to become a police. Now and check Agradaa ne binko Ghana for us. Enti mon share page in Famain. Me say Agradaa won. Say men kaso usuro me. Matimisu usuro no. Na men sama mechanic ne no kre to nyi ano. Na me menka we nche wade dia no nyam. Ese se me man tu Agradaa so obetia obege me a. Sebe mpebiasa. Ene ma amaya ye bone no enwu me hu fi. Ewade Adom nti. Ene ma amaya eye bone no. Oka enwu me hu fi, enwu manim ase. Enti oni bibia obeka. Agradaa ni bibia obeka fa mag 2 ho. Ba mag 2 oni ma bibia obeka fa Agradaa ho. Agradaa nsakra ye. Ene munim dada, maji atum sisi amedamase. Say nyame abie mo ne matin se wan ye ka no. Mary Hayford or say a chameleon who always be a chameleon. Abwa da dani. Adana dani we there we adana dani. Enti Agradaa test waters. No asan ko. Bosun fio. Na nyame adoma ne akonfoda na obebi anu no. Menti ye ne say a friend crofo asofu bi no afiri Nigeria say omumra mo me share asofu tade na afedie yemfre no Reverend inti yame adoma sada ne duru ho a enye den a mo behu sade no wa ma wo musika wa tuatu o muka so mo fa asofu tade me hye no ewo na bosom feel over be no it's next month or so whatever until you see all this at a University Foundation and as some made Jimmy ever some more attention TV so one only be which I come up bro any of us here and our train to also crown our papa and Papa University it was 054 8302985 yeah.